Central YMA Executive Committee Assembly Chukhomin the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 passed to namdang pasala nei athadlo ziatarlan na thataka an ngai thuan soi DPNAR Minister Puke Sabdangan Office panga a office kalpuyani to thule he hilang tang sarkar siamna ata na tangkai thuwa soi Israel in Iran anbe nuwa Prime Minister Narendra Modi chuan mipui chan na masaberati chhuaka West Asia buaina achhuak Kashmir internet chu 2G ati topani nilisungzet khapna siam chunzom zelani awangin educational institution te chu march ni sari thleng kharani aizola chengin Runmawi TV clear tu te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani tuna chanchin kim changzo ki ni lo ngai thlak chunzomang u kumsang ni somni pali atanga kumin February ni som paru khleng khan state dangmi nuai thum sing thum sang ruk zariat le pariat te hena inner line permit ILP pe kani ILP deal zinga hian insa in hlofa mystery le helper an tamber assembly session ne me ka home minister Puke Sabdangan eptu leader pula chanda Ralte zona zia ka achan he thu hi atar langa kumsang ni somni pali le sang ni somni panga ILP nuai khat sing ruk sang thum zathum le som ruk pariat pek chwa ani thule kumsang ni somni panga atanga kumin February ni som paruk thengin ILP nuai khat sing sari sang thum zali le somli pek chwa ani thu atarlang Home Minister chuan eptu member longtai West Bial tu pusingun lian chunga zona zia ka achan na kumsang ni somni pali le sang ni somni panga chunga ILP pek chwa atanga summu zat cheng viable che som panga nuai som pani singli sang kha jasari le somni panga ani thu po tar langin hemikum chung vek hian ILP nei lo le ILP thito thon kirmi sang kha za som pasari anom thu tar langbok DPNAR Minister Puke Sabdangan Office panga office kalpuyani to thule he hilang tlang sarkar siamna ata na tangkai thuwa soi assembly session nei me ka zia ka zona achan na DPNAR Minister chuan office chuan paper manglova file document te kaltira ni awangin paper mana insen trew angai lo thu ba ka afel faya file thui zungzung ati ol samphani in atar langa document zon chwa ati ol samni in atar langa ni DPNAR Minister chuan office chunga himtaka document da thatan ni awangin kangmei le chiat na dangla ka po ahim hle ti soin office chunga file kaldan te alang chiangin langtlang sarkar siamna konga atangkai ba ka file kal kwarti zungzunga ol samawangin atangkai hle ni in atar langbok Puke Sabdanga chuan office kalpuina office panga te ba ka aizol champhai khozol kolasip longtai le saitwal district office somni pathuma te office kalpuile tuma malak me kani thuatar langbok ani Supply Minister Pubilal Chanzovan bu fibo thau tur quintal singriat le sangni vel hum to anin ngai thu house sashil assembly budget session ne me ka vo in khan zo na changin he thu hi supply minister chuan soya retailer ten hena tangin mi zongjong in ration bu fai an khulvek lo ti an sha thule khullo te po tun ma atanga anti dan thin angin retailer ten anti riral thin thule he sarkar tan thil thata kani lo thu soin department chuan he stock angin lovong tha sela athalea an sematan lo mangro se kan tia theitop kan chwa atia retailer te po thopuyan nuam ne soin ma kan son viau to supply minister chuan atibok he kalphunga wanghian bu fibo thau mai tur quintal singriat le sangni vel hum to anin ngai thule hetiang kalphung hi chu khovel huap le India rama po tar chwa ta kani thu soibok ane MNF party in Minister Dr. Vanlalmawii dan bo chia apuin bang turin an phut MNF party chu vo in khan vanapa hol kota pung khomin Minister Dr. Vanlalmawii minister atanga bang turin an phuta Minister Dr. Vanlalmawii omna party ZPM MLA chairman na hnuaya Assembly Petitions Committee in Minister Dr. Vanlalmawii restricted tender mga contractor at handan chu eirug na le corruption lian tak le diglo tak ani ti an finfia cancel an phut angin sarkarin an cancel sakni in an soi ama omna party sarkar po inadan bo chiat na salutug eirug na lian pui tarla na ta ka wangin athil ti an cancel sakhi minister nitlak lowani ti tarlan na ani MNF chuan an ti MLA pui te po in
thup ngai na ommi alova athil swal ti cancel le nge an phut hi cheng viable se somni pani nuai somli paria chuang dai ani ti in hetiang hlemhlet na lian tak ti tu Dr. Vanlalmawii minister atanga banghal turin kan phut ani anti ani MNF chuan Dr. Vanlalmawii Mizoram State University bill sangni somni panga assembly soi holain NEP sangni somni angin lunglea Mizoram State University ada theilo thu anuwa asoi angin bill chu pass ni ma se kumpo ave ma in cabinet rorel angin Mizoram State University chu lungleya swana ni tur thua puang le loini in an soya cabinet rorel anga sona ni thu asoi hnu daya cabinet in by circulation in an pass le hnu ti document atangin finfia ani thu MNF chuan an soibok MNF party chuan heng te hian minister Dr. Vanlalmawii dot thua ni soi alai lang ni soin minister ni zuit la ka an ngai lo thu le bang tura an phu thuan soi ani ZPM party in MNF party chu diklo to ka minister Dr. Vanlalmawii puwa vana pa hol ko ta pung khoma an puwa minister Dr. Vanlalmawii dan bo chiat anei lo ni soin heti taka ha an be du hi thilan sha chian lo wange an sha chian du lo wang zok ti kan zo tani anti MNF party in thil ti diklova Dr. Vanlalmawii an puna PM Asha tender chungchang chu Committee on Petitions 2025 chairman MLA ni Bokputi lal himpuyan January ni som pathum sang ni somni paruka alo soifia dai to ti soin ZPM chuan Committee on Petitions chuan sumkal fel lo chui lova PM Asha chungchang chui turin committee shanadin lova special report a thelut lo bok ti in tendering process chungchang ani a sum chungchang ani lo tender process chungchang a shilfia dan interpretation in an lo wangin tender non retender turin recommendation asyam mayani tuna PM Asha chungchang ba ka thudang pani bo zui lai nei mek bok ti in Committee on Petitions chairman chuan asoi fia to ti ZPM chuan an soi ZPM party chuan Mizoram Legislative Assembly dana Committee on Petitions in azir chiana chu speaker hena report le recommendation a pek bak press meet hena apwan zar phalani lo ti ani thuan soya hemi baka thil omani chuan rules of procedure and conduct of business in Mizoram Legislative Assembly dan kalani ang ti in chairman chuan fia takin soi ti an soibok Higher and Technical Education Department chuan PM Asha hnuaya na tho dan tur angin open tender at chwa a chana en fia ani lain tender chang tu contractor te atangin complaint ta oma complaint to Committee on Petitions sa thelu ni in ani hian an chui chiang ta a assembly dan angin speaker ne na rot na an thlen thei ani PM Asha tender po hi chu tianga dan ang takakalpuya ni a ZPM chuan an tibok ani Central YMA Executive Committee in Assembly should come in. The Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 sa pass to namdang pasala na yathatlo ziatarlan na chataka an ngay thuan soy. Central YMA shwai tu tenizana chukhom chuan Mizoram State Legislative Assembly in the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 makes yam chatna amendment bill the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 sa pass chuan Mizo meitsia namdang pasala neite ahwam lo awangin namdang pasala nei thatlo ziale poizia tarlan na thataka an ngai thuan soya YMA in khom puilian sangni somni panga thurel Mizo meitsia ten namdang pasala an nei zelo nan Central YMA hian inzirtir na sazokin kalpuiro se ti ani boka wangin hetianga namhum halna le himna tura Mizoram State Legislative Assembly in bill pass to lomo man ti thuan soi ani Excise and Narcotics Department le Central YMN Wayaru Hlutea tu CADS te trangkopi ni Min Khan heroin hong som gramza som pariatan man thudon danin heng Hlutea hilal ding lian na kumsom thumpali champhai karod veng mi nia in soihne na trangaman ani a Hlutea thuruk nan hiana bai ka aluminium bel achunga thilda theitura uluk taka siam danglam chu amang nia soi ani lalding lian na hi NDPS Act noya thubuai siam sak ani ZPM Chalayin AMC in advertisement swallowin casual worker pariat laktum niya soyin na laktum na chu ti topan phut ZPM Chalai chuan thuchwa siamin Aizawl Municipal Corporation AMC MNF sarkar na hnuaya advertisement swallowa aruka du sagbik te ta na nalak kalpui mek niya soyin arang the ang berati topan phuta AMC in thoktula ka tumzinga corporator fa te po antel thule hethil hi MNF le Congress corporator te in thurwala an malak na ani ti an sia thu ZPM Chalai thuchwa chuan atar lang bok
ZPM thalai chuan assembly session nei meka UDNPM minister puke sabdangan zona achan na a AMC term kalmeka advertisements walova nalak panga aom thuatar langti po soin hengte hi consultant geologist pathum veterinary officer pakhatle project assistant amrut pakhat ani thuantar langani anti hetia nga aruka nalag na ten omtak MNF sarkar na AMC hnuaya aom hian sarkar siam zuitlak anni lauzia atar langa kan ngai antibok ani MJA General Headquarters Aizolin voinan khan an member chungte chatuan rampan taral na le press to rakalte report ngai thang na hun Aizol press la pa an mang MJA in an Ralte hi MJA Vice President Pusilal Machwana pa puthang fala January ni somni pariat sangni somni parukat hile MJA member pulal thaki manham te naw pulal rotling an hamte February ni som panga sangni somni parukat hi te ta na ni a tunhaya press store le MJA manga zin chwana shang report an ngai thabok Kohima Press Club Silver Jubilee Manpuya Kalten Hena Trangin report an ngai tha a IPR Press Store Delhi PIB Press Store Kashmir PIB Press Store Assam le IPR Press Store Kolkata Akalten report hi an pe ani hun khanna inral na hun chu MJA Secretary Pulal Nunzira Chong Thu Chuan Kai Shwain MJA Secretary Pu Samuel Lalwat Sangan ral na thilpek alhan nuwa MJA President Pusila Ramwat Sayale mithi chungte atangin thusoi an ngai thabok MZP General Headquarters Aizol Chuan vo in March ninga sangni somni paruk ninga ni chmadar som pakhat khan Zoram Ni India Sarkarin Mizoram bom manga abe sha dring na chu avoi som pakwana atan MZP Conference Hall la man ani thupuyatan iram le namhum halla khoveli na dem lowangche ti mangin talk show ne ani a hehuna hian pusilal mingsanga General Secretary Chuan Zoram Ni lo man to dan report pe in pusang mingthanga Vice President Chuan hehuni akai shwayani MZP President Dr. Sila Remrata Chuan India in jet fighter manga Mizoram abe in champha March ninga hi MZP Chuan kumsang ni pariata tang khan heni champha pha khi alo ser to china India hwat na ni emo heltum na ril ru cho thotum na lama nilawa lungrwal takin heni hi kan sera ramtana nun na hlan tu tele hliamte soimoy na le zana kan hlan non le a heni hi kan nam inpum khanna ni atan kan hliam hluite dam se malampan na ni atan vo in hian heni hi kan mangani ati MZP President Chuan India Prime Minister Rina Nisom Oga Sangni Somni Pathuma no confidence motion Parliament putlu Tumkhan Indian Air Force 10 March ninga sangkha zakwa somruk paruka jet fighter mga anbe thuwa soilanga ma se he thili Mizo mi puite khonga ina emunga idam dilna lama nilawa politics thila anin be na atan manani ati vo in hian India hwa tharle na emo heltum le na ril ru puwa mangkan nilawa vo in hian MZP le Mizo mi puiten kan be se chu India hian ati swal hipom se Mizo mi puitala ka hian ngai dam dil se kan ti ani MZP President Chuan Soi Chunzomin tunhaya Mizoram Legislative Assembly in Dan the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 asyam chu kilshang shanga changa soyatam hle a hedan hi MZP Chuan tha atia athlopani hetitak maya politics sa inbe na atan le namdang pasal nei ten kan social siam mai hi ama khop mai MZP Chuan hun engi mochen kalta atang khan kan namkal zel tul khirin namdang nupui le pasala nei lo tura injirtir na hi kan lo mang to china zirlai tam takin namdang nupui pasala nei lo turin thutiam an lo nei to thuwa soibok iram le namhum halla khoveli na dem lovangche ti thupui mangin Professor JV Lunale pu B.Vanlalchhanchhuahi MPS te chu panelist ni in talk show ro pui takbuat sai ania Government Aizol College Pol Science Department zirlai le hehuna sombik ten zo na siamin hun Hlutea takman ho ani Zozo fashion hi Treasury Square ven hluiton tirte a omani a meche thomno shangan thuitir theiba ka athoktu te an felin bia kan nuam emema thriman hi antitlo mai ba ka amuna hian puan than mani du ang thlan tur tam takan kol bokani thomno thuitir du ta na huna engtiklai po inan pan thei mai ba ka kalman lo tan po phone number kan tarlana hian engtiklai po inan biak thei renga thomno indu ang inlo thuitir ve theu donia LPG le POL report ilo ngai thak chunzomang o nimin jing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sang thum zaruk somsari pariatin wiring te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate tanga thudon danin POL kiloliter za somni pali Mizoram chunga phurlu ani bok
khochin ni lo thlir hawang u State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center aizo la changa meteorological data chinchia danin voin hian ruat la aum lova temperature alum lai berin degree Celsius som ni panga ania avo lai berin degree Celsius som pariatani khonon lam chu aniam lai berin za somli ania asan lai berin za somruk panga ani Mizoram puma khwa achadrin ani Mizoram pon lam chanchi ni lo ngai thak chunzo mangu Israel in Iran an be nuwa India Prime Minister Narendra Modi chuan mi pui chan na masaberati chhuaka West Asia boina achhuak West Asia abuaina achwa nuwa mi pui chan na masaberti chhuakin India Prime Minister Narendra Modi chuan thole ni March ninga khan sipai boina in boina achin fel thailo thu soin Ukraine le West Asia Indona chin fel be se thu soi Finland President Alexander Stubb nen press conference an nei na Prime Minister Modi chuan Khovelin tuna hian in remlo na rinhel na hun a mumek ti asoi bok Prime Minister Narendra Modi hian darkar somli paria chungin West Asia ramshwai tu paria ta koma Israel e US in Iran be puyan thak nuwa regional boina zwalzel chungchanga soi puyani Prime Minister Modi chuan tunlai hian Khovelin boruak muan omle rinhel na hun paltlang meka Khovel mun shanga boina ala omrenga Ukraine atanga Asia chimlam thengin boina ala omrenga ni ati rangtakin India le Finland in lai china lamangai to a hetiang khovel boruak kara hian India le Europe khovel diplomatic power lian pani te chuan anin lai china hun rangka chakan lut meka kan tho ho na chang zel hian khovel pum huap din mun nget mason na le hausak na insem na konga chakna therapy mekani kumsang ni somni paruk tir lama khan India European Union Free Trade Agreement hlui chu anghet le zwaldo na ni India le Finland in kara sumdo na investment le technology lama tho ho na chu India le Finland te chuan digital technology infrastructure le sustainability ang chi konga te tho pui poi mo tak ani India le Finland te pani hian rule of law dialogue le diplomacy and ring ti asoibok Russia chuan US le Israel chu Middle East boina zawzo ka Arab ram te shwailu tuma apu Russia chuan thole ni khan US le Israel chu Middle East boina zawzo ka Arab ram te shwailu tumna a apu a Iran chu he bial huam chunga thil tumte be pui thak turati ti ran tumani Russia Foreign Ministry chuan Arab ram chen khata target te chuan tumru takin Iran hi phuba lak tumin anti thin ura he hian mishing le thil nei te a hlo pha a he hi Russia lam chuan poi ati hle ani ati Russia Foreign Ministry chuan Middle East ta boruang mon omlo zwalzel tur ven na omchun chu US le Israel te aggression ti to pani thuwa soibela ma se tuna chuan aggressor pani hian an be pui thak na anti top theina tur chin chiana omlo ti soibok Kashmir internet chu jia ti to pani a nili chungzet khapna siam chunzom zelani awangin educational institution te chu March ni sari thleng kharani Kashmir Iran Supreme Leader Ali Khamenei tha ani nuwa nor huai hotle tharum tho na thleng wangin thunei tu te chuan nili chungzet phim khurna khapna an siam chunzom zela official te chuan Kashmir Valley mun enge muzata abi takin chia tamna mun le mun poimo dangte a boina achwalo nan partial carb siam chunzom zela ni thuan soi school college le university telin sarkar le private educational institution zongzong chu atlen bera March ni sari zirtop ngi thleng kharani anga higher education institution lian tak University of Kashmir le Central University of Kashmir te chuan class an ti topa exam hun ruat po an son hlabok Myanmar sipai sarkar chuan CEIR system mangin mipui hwal chep antum mobile phone IMEI register tura Myanmar sipai sarkarin thupe ka chwa chu digital manga mipui thli thaile thunun antumna ani ti IT mithiam tele political analyst te chuan an soi he system 30 March thachol karma saber atangin mobile phone mangtu te zongjong in an phone IMEI number to central system a unregister ngei turani ti CEIR le EIR system project steering committee chuan an puanga March ni somthum pakhat ayat lailova ramchung operator MTP atom oridu mytel sim card enge mober thuna phone ti nun turan ti a he CEIR system a hian hlo thon omber chu technical lama hladewa tanga phone te an thunun theitur hi ani CEIR hi phone tin te IMEI number le communication network zongzong database pakhata thun zom vek na ani a chu wangin sipain an mi hwat zong te phone IMEI kha blacklist ta anda to anga chu phone a chuan sim card engpo thak ma se line a chengal vek don ani mi pui phone te hladewa tanga andu anga shutdown theina remote control an nei pha don ki na ani ti in IT mithiam pakhat chuan a soi
hun bitiam ral nuwa system chunga telvelo phone te chu April ni khata tangin ni somthum chung cha man phalani anga chumi nuwa chuan dan bo chiat shemna an choi ngei turani ti committee thu chwa chuan tarlan ani mithiam te soidan chuan Myanmar sipai sarkar hian CEIR system hangin mi pui hwal chep an tum ni berin an sha thuan soi khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thlak thei te chu ani e